Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام alkaba cantiki mandewu am tangayna Allah subhanahu wa ta'ala fa kaba shatana toram dina wala da sanma min damne flanve amba zizi ala ni setki masata ko barkay kanga jonya nanga la fujira Allah subhanahu wa ta'ala kala kasse anaka korta nyina fe kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka faranga ni mbarayna liyakuna al'amalu ibtigha'an liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala jango baray ngaka Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni baray. Assalamu ayya hagil tonina baraw belajele daminena alkarba sallallahu alaihi wasallam ka konna je yakawndo alkarba sallallahu alaihi wasallam ka sonfen kerngere lundo ala ya nama don kerngere ni ay bismillahir rahmanir rahim nakara ka baraw bara damine Allah subhanahu wa ta'ala laydi ayere ka alkarba dalne zanuma ka ko abi barka do baralla ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yakama ala ka barka do angani zikina ne zinji seti ma satto ko barka yoro ami du ko ka nga sababu nyumay ala ka kerenya nama assalamu ay to nga ka ñuman do nawye ay to nga naka fitri wala wiye Allah subhanahu wa ta'ala ta fitri wala ye wa Allah ta'ala ta fitri wala yafe wala ñin ne do mo man de chamana mo sama fe anga duko sama anga ma nyamama anga duko sama ngara mo gomma anyena ma anga na ci amma nay duko kala kaba yoro ami duko ka kan nganawye aka sokma dani ngana mo nga sokma dabbena nu yonni anukan na folo nu yakka alkara demel ila kalmatillahi azza wa jal jango Allah subhanahu wa ta'ala ka maka korota jango arsalama dina ka sabati jango manviya ka saka lafiya arsalama nana duma ko kana dilali aka saka lafiya fanda anaka fanda nya muso ka to tayala aka duma ko ka to tayala aseko belejele ka lakana aka balo fama setigi kerefe fi rahatin wa tum'inani lafiya ani hakili sigila asame nana nde kama nasor la nya fam o dal alkraba sarab Allah subhanahu wa ta'ala akone muhammad mandew ako al muslimu salam haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala fe muhammadu fe man salima al muslimuna min lisani wa yadihi wa de salamu kishira ka bom mami nda ana bolo toroma assalamu nit le kadan jogo nyaay to nga hakil to anyere la o la nañi dugo alkraba yoro ami dugo ka kan nganawye ka sega dugo ka alkara bona sanamoni assalamu nya fa yembe sega ka alkara sallallahu alaihi wasallam bona ya ngara mako wi nasor landa mala ko alkara ya ngama nyemay okuma a horma kolashili abona wala o jaku ya bleye mo hon mande chana musoka demseni ma ba koroka ka balu horma kolashili la yan sayaka sama a chamana musoma a demsena ma koro a famana fandi aywa a famana fanda a kalanene a convin anyine do ambele jele fe angu ka haka kolashi ko bunye o ka alakira bona ya kama ka sai ka dugo kuye ka sai ku deme alakira sallallahu alaihi wasallam ka dubi kishi cugodi alakira baka dubi kala nyona cugodi serfi chamana musoma fi mana jema dem sena ma koro o bi je ka do dakele ve cugodi ka ke salame ya jiki assalamu ninde islamu ka ketay ninde ni mami mbaluna nin hakillanyi mami ye baraka ni jogo nga otigi de alakira deme aka du maralilla dutigi nyuma shita ka du cene fe abalule ana sali alakira sama balune amma ko baka dunya ni na chukomina alakira batale ko alama mba fote nyonde alakira sallallahu alaihi wasallam ka sayata ko minene tashiwo assalamu alakira batale ko alama mako baka du lalilla assalamu ayto nga andala ne ka alakira ka demba ya fara nyonga ayto nga andala ne ka alakira baka demba ya deme o de banga ayo assalamu sinzi
ni silamɛ ɲɛna tile o tile la o tile mɔgɔw ka duw bi ɲɛ duguw bi ɲɛ jamana bɛ lafiya ne hakili la insha allahu ta'ala ni walada belebeleba ye hakilimaw b'a dɔn b'a fɛ ayiwa a faamuya k'a dɔn laɲini ye min ye ay to an k'an cɛsiri nin na ay to an k'a daminɛ ni dugawu ye k'a mara an dusukun na ala b'an dɛmɛ a baara la ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala k'an dɛmɛ an na n'an bɔra o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn alisilama cɛman n'a musoman ye asilamaw an jigi kaɲi ala alhamdulillahi rabbil alamin ni maa ba bɛɛ ni kumakolon sanfɛ ko an jigi cɛ kaɲi olu la an jigi cɛ kaɲi silamɛw la asilamaw a y'an sama dugawu la nin baara in na jango baara in a dabɔra an fɛ alisilamɛya diinɛ dɛmɛni min kama ala k'a k'o ye ala subhanahu wa ta'ala k'an lafiya baara la diɲɛ na lahara ala subhanahu wa ta'ala k'an sara a la a ka sara ɲuman na silamɛw an jigi cɛ kaɲi aw la a ka dugawu bɛ minɛ a y'an sama dugawu la ala bɛ baara in nɔgɔya an yɛrɛ bɛ dugawu sama aw ma ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen balo alisilamɛya kan ala subhanahu wa ta'ala k'an fatu alisilamɛya kan ikhwan almuslimin balima alisilamɛw usikum bi taqwallahi alazim mballa di yɛrɛ kun ladile ko ay to an ka janga sara allah subhanahu wa ta'ala nye ala ko an ka min ga ay to an ka zeko ka kelila aka an ka min dabla ay to an ka zeko ko dabla lillah wa uhadhirukum min ma'siyatihi da'yati ila azabihi alalim aslamu mballa di yɛrɛ kun ladile ko allah subhanahu wa ta'ala kota ay to an ka zemo ala an kana jon kota la njinin fitinin de ala kota la ala kota fitinin na pambaba ay to an ka cesiri ka zemo abela jelela jango an ta alama an wole jele ani mamin dar alama ka sori mako kaje kabru ko nabi goni yima alkama jodo be gele yima siratu sanvela be gele yima halna manya kikar aljina sigi baye ibi teme toro ko nan yoro nununa bar sabu inna ka sori masanuya ambe allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi ala kanzana go ka banjuru mula wa alamu waffaqani allah wa iyyakum as-sawaba ma fakado al-islamu allah subhanahu wa ta'ala kanin aw be sababa ma keta an fatala anna min at-taqwa المحافظة على الصلوات المفروضة الله سبحانه وتعالى نسرني بحر لا ساحل له بجي بدو أبي وجدتي بكانغوندالا واتو واتي أدنga أنا بالمكان أنا يا بورجي لا نابولو بنا نجاك من يا بودي أما ولا أم بفواي السلام على نسرني أبلبل بدو جندوي سلواتي لا السلام تشو أيتو أنا هقول تسلواتي لا السلام مسو أيتو أنا هقول تسلواتي لا سلواتي فمباي anda kundo ni seli nyana mami mbolo jela bo nyana la hara nyana ni seli cheni bolo jela bo chena la hara chena lakra bakote awwal ma yuhasabu bihi al-abdu salatuhu alkama jodo aywa kenaka saraw min do nanjora seti ma sanyefe ko baraw saga sagal bi damina seli de la alkra bako as-salatu imadu dini seli dinen dulumay man aqamaha faqad aqama ad-dina mami seli joki bolo chore seli la atigi aka dine jo wa man hadamaha faqad hadama ad-dina mami seli bi atigi aka dine bi asalama na manya kwani tle do nana bi ben o tle shia doy tle mina yera to madon amani vu mu yera kula hale do tle la awno tle shia de bena seli nyana femba arsalama nyana femba angara mo nu ka bunye nu ka karamo ye febe fwani ka nyeshine mbara nunuma bide setane nana debeda seli wati misri wele kan ati balunda na ko balunda blable ati tegratlo ndala ko tegratlo bla ati karti bolo ka karti bla ati mariage kelo farale nyonga bashi koro zikir dalaw be ko kanchene gelem so ngana be ko kanchene ni pasawiye ndene ni tratani moka pasada selwati aywa wele kanta wili inna lillahi wa inna ilayhi raji'un selwati ti gende wili dugo kele muso farale nyonga gende la nyoke sa fiyeli la wal mamalo sa fiyeli la selwati ti o gende wili selwati ati koba yerekable ati seka koni yerekable nakirate amba fo jama kuluye ngu basira minga nde sirai ati anga sekango Allah subhanahu ka bongoyi ayi Allah subhanahu ti bo sutura korofio ati bo hijabu korofio kana fama kwa isabali ayi ma fara abana nganaw yasabani ka utlala rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf alaka yamur melaka ka sabani bana fayma to feki yagil tiyar la dore ka hakili may jien korolla angani yertu ni dungo bolo na ferekera achena alaka hakili nyumandi amma assalamu alaykum nga hakili to selwati la ni selwati dona ki tuy kele ika foro kono bagaw njela ika barajo ika selwede here ka bu na jama ka chan foro la ay seljita bara kundigi ka ala dona ye gwati ke ka ala dona ye aka fo gwado may dabaw bla e tro nu fereke ay to nga seljita nan la karsa ka blanye fe selfana joko nani dama
lazara joko nani dama no ye femme bu garsega la balma kala ko mo latiga yi bal o be garsega barka yala de ate fembo ala ni selwati sira biro ko nana be ko da ni selwati sira jago kelaw ay wakiliyan ya maruya ku ko munyuka ko na ay selwati di ala ka kilinya mande amma ala ko kaka ala yakama ninde kama selwati joro bonye kama yaqulu al mawla jalla sha'anu sitik masaba fa qur'an centigila allah subhanahu wa ta'ala kabo ala ka sanu ala ka ko kortame ko fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun mo da fi mande nyokon ala ko bonani mashiba be seliba wiye seliba mun nu nyine me o ka seliko ala satura sarab ala ka nasara kayralla akwa sabataka wa ala ka ba hadsa kana man nasula ko ala ka ba ni qur'ana ayin tafsiru ke sahaba wiye ko mamunu alladhina hum an salatihim sahun mamunu nyine me o ka seliko ko jama kulu هم الذين يؤخرون عن وقتها كودي منو بالسلوات ياخرو كبا واتي لا سلوات بدونغا بوكو تو ماكولا وتو ماكو بلا سلوات كما سلف تمانديا amambu ubulo kase haka doma selwati ayo mambu ubulo kase haka doma usranda alanya kase haka doma rawahu bazaru yani lakali aka sunanu kono alaka bama da ma ko nem hudu mandewu man jama'a bayna salatayn min ghayri udhri cewce ni far yeralla muso ni nyakari yeralla ki yera to je damu ne je horro ne je harabulo je nyakani aywa agiri bolo fo selwati fla farla nyonga ebolo selfana ne lazara farla nyonga ebolo wala ma fitrin safus farla nyonga ebolo selwati fla farla nyonga ebolo ka sora sharia ka lujurati la fo ngadi nyira yedama mbe nyira kunka adama dinya makula alkalaba ko faqad ata baban min abwabil kaba'iri kwatiki ka do jurmu belbele bamuno nuti yafa nalo son tala be tasuma da tigala mo farla kiyama yana ka fengoni ma soro kwa nana obona do ma kuma kwa ka labe sayal qarabahu ana daba ma bidan nyonyo bi masala do mina garbu kadda tola alaka kele nyumande amma rawahu hakim imam hakim yani lakali nin manyam la mo temena assalamu alkaram mandeu yalil ilamu annana bi idhnillah subhanahu wa ta'ala ba fa ina manyam la mo temene ko fe Allah so talaka jin anaka se anaka korta konnana جلسنا أخرى فوق المنبر الفقه المالكي أنزجر كوكورا منبر الفقه المالكي سانفي مالكم من أنسك كلام بلوك ونسكي كمن بيلو فلان السبانانا والدرس إن شاء الله تعالى على الفقه المالكي نالو ستلا الصنا بولادا أبينا بولي أيوة مالكو بون أنسك أيوة فقهوك إن شاء الله تعالى نما مني حكي تولا أبي نفا جينا لاهرا أبي نفا أفهمتكم نما على كونوك ياما ولد من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني مالكم أن أنسك كلاندين غنا من نامبو كغافيكا ناتوك أبو زيد القيرواني أكا رسالة ولد من ودل جزاه الله أن وعن الإسلام خيرا أم الله ستلا ديلي الله ستلا كان غنا على كان ناصر خير الله الجورا سلامية جورو منا أسرب الله سبحانه وتعالى أكو يبوندا دايلة أبكا بما سلواتو كونغا en so ma farra fi yandla lola en selfana fi yandla lola wala raka famu am seki ko doni kan zende liya ka babu dafa insha Allah ta'ala ka bebbi shinama asarati sarabe alaka ako wa waqtu zuhuri ako selfana wati iza zalat ash-shamsu an kabid as-sama'i ko de nit le jengena ka baka bakolo chamanjela wa akhadha dhillu fi ziyadati sisa ngone suma daminana abeka mono bo jajjangana ka bo jatigi sevuranje ka jidi aywa suma fiti mbito kerefe jadamen ka jidi oka way lazara wati kunvola yi way sahabu anto akhara fa sayfi ebe jatamene ka nasara san wati membe nabe wele ko tlema wati nasara la o wati do kanne do jama ka fu misirula kuma yara be ko hal makele be seka ke wala danya fala bina fiye ko la selfana kay aywa eretari ka suma ya jama ka fu misirula إلى أن يزيد ذل كل شيء ربعه فجأة مونا بوكا سي أيها جاتي كنا دمت لناني ناما الذي زالت عليه الشمس جفتني من جاية لا أوكا أجت تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين دون بعد دوكو إنما يصحب ذلك في المساجد كو إرتار لين كان يدو مسرو دلا يدرك الناس الصلاة جانو السلام وكا بوكاسو كان السلي ديكي نيوانيا أيوة على كسوكونو وأما الرجل في خاصة نفسه نعم ما نقولي كوني يكسوكونو ولا ما يكفرولا فأول الوقت أفضل له أبو زيد كو واتي كونفولا دكابسا أتيجلا ماي
وقيل كدون بعد كو أما في شدة الحر نتلما دو فالأفضل له أن يبرد بها كم من كفسا أكا حديثا مننا كبو على كرابة دالا نزانو ما كا سلفنا يخر لتلما واتي لا أكو حديثا اللابارا كو السنة اللابارا لي كو كانو ندو أيرك أيري تاريكو منا فجمع مسرو باك تشوكو منا وإن كان وحده هل نصرا كيلندو لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد على كرابة صلى الله عليه وسلم كما كان كحرسا كان ما نسولا أبردو بالصلاة السلام وأسل واتي رتاري أبردو أواول جماعة كما السلام بما أيوة جماعة منو بمسيري كونو أنا ما كل الزلبان باك سوكنا ولا ما كفرولا أكو فإن شدة الحر من فيه جهنم كتلج كلا يد ما تمت لما واتي وكاب بوا جهنم كأننا كل سجد الله وآخر الوقت سلوات اللبا أن يصير ظل كل شيء مثله سلف نوات اللبا جاكا سي فبج أيوة جاكا سي أير دما كنا نماما أير كنا دماما بعد ظل نصف النهار تلت لنجة سما كوفي أكو وأول وقت العصري لا سر واتكم فولو آخر وقت ظهري ودي سلف نوات اللباي وآخره لا زر وات اللبا أن يصير ظل كل شيء مثله فبلج لي جاكا جيدي كسي أنيوانا فلما بعد ظل نصف النهار تلت لنجة سما كوفي وقيل دوكو إذا استقبلت الشمس نيجوك نيشت لما بوجهك أن يكون لنا وأنت قائم كسر إجومة غير منكس رأسك إجومة كتلي كنقول تلي متشوي إكادك كنقول شولي ولا مطعت إن له كنقول تكلم لما فإن نظرت إلى الشمس نينا فللي جرت لك الله علينا فإن نظرت إلى الشمس ببصرك نينا فللي جرت لك الله علينا تشوي كيكادون فقد دخل الوقت وكو أيوة أزرواتي دونا أكو وإن لم ترها ببصرك نو واتي لا نيجورك يتلني ما تلي فلم يدخل الوقت هل بيكو كوري كو دون مي واتي جي وإن نزلت عن بصرك ني تلي جينا إن ينفلن دوكماتشي كو فقط تمكن دخول الوقت او كوري كو واتي دونا فوكاسي سيسامون فوي ورتي اكا سيليكو اكنا تاكيدا والذي وصف مالك رحمه الله انغرا مكو انغا مانيما مالك بن انسي كو يمين لكالي ان الوقت فيها قوات بتسنا لازار الله ما لم تصفر الشمس ما دام نتلنيما فرسيا كا اكلا يبا على كتلي يلما كتلجي يلما كاك نرياي نو كون نغيرا كوس لازار وات لبا او بي بن يما ووقت صلاه المغرب اكو فتر واتي ايوه وهي صلاه الشاهدي كو فتر دبي ويل سلواتو نيون زي كو صلاه الشاهدي يعني الحاضره ودي حضر السلي من تامسلي تالا يعني اكبما كورو ان المسافر لا يقصرها كو تامديتي فترتلا ويصليها كصلاة الحاضري عباس لكم من عفو عباك السوق ووقتها في ترواتي غروب الشمس ويتلي كولي الدغولي دي وإذا تورت بالحجاب نتلي الدغورا أيوة حجاب الدغوما وجبت الصلاة في ترسل واجب يرى لا تؤخروا سلوات في ترسل ياخروا كذاك واتم بابو واتي كسبق ردكم وليس لها واتفيت فتريه إلا وقت واحد فوات كلي لا تؤخر عنه فترة ياخريا أتسميا كبو واتينغا ووقت صلاة العتمة سافة السلواتي ني سافة دغولين دغوي على كراي سافة ويلني مي وهي صلاة العشاء ودي أم سلواتي من ويلي لربكانا بيكو صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها أبو ذي القيرواني صلى على كأكون انتقو إندي سافو دوغلين دواي كون ندك كاناي صلاه العتمه كوني غيبوبه الشفقي كودي شفقو تلبلبلي ودغلي وشفق اي فم في ستا كو تلبلبلي الحمره الباقيه في المغرب من بقايا الشعاع الشمسي اكون تلبنا تلي ريون وببلبلي من جت لبي فك تلي راتو سنا abtako blemble o blenya tomindo tlebi fe ako debi wele ko shafaqul ahmaru akuno dogora safu wati kunvola dona fa zalam yabqa fi al-maghrib as-safratu wala humratu kun yaftrifle
ni tlebe fla fitri wati nima aywa kilore ner la mayeble ima ble manyera ye faqad wajaba alwaqtu mbalma ke mbalma muso alimami makele zaliba ko fitri wati aywa safo wati dona ako wala yanzuru ila albayad fi almaghribi wala yanzuru ila albayad fi almaghribi وذلك لها وقت إلى ثلث الليل فللتك كتاجي إما أيوة تلبيا فانفة وذلك لها وقت كوي سافو واتي دوي أب ما كامينة أيوة أجي واتي لا كامينة سافو كل أحمر دغولي واتي لا كان سي أجي إما إلى ثلث الليل فوق تاسي شوت لانزابانا ما سافو واتي أفرانجا دي ممن يريد تأخيرها ما في مامي نو بفك سافو إرتاري كسمية لشغلي سوغلا كودو كما عذري ولما لجرادو كما أكو ولما بادرت بها أولى نسافو نواتي دون يوراني منا بلما كان بلما مسوكي مقبلا كتليا كشين الله سبحانه وتعالى بتولما كسافو دي أواتي لا كودك كا ako wala ba asanga ko sharia la ko bashita la an yuakhiraha ahlul masajidi misir salibaw alimami naka jama misri la uka safo eretari qalilan doni listima innasi moka seka faranyonga labe ko fe fitir selle ko fe ni mo sekira su moka seka ta labe onga ka seka faranyonga safo la wa yukrahu an-nawm qablaha ako sunako kone do ka kon safo nye والحديث برو جين برو وكوني دو صافو كوفي لغير الشغل بعدها فناكرا أيوة الله سبحانه وتعالى التي شغلا يميني أسلامي شغلا حرصان ناني ميني كافوكو صحابة وكمي سنقو ميني كاكون صافو ني ويه سلواتي قراني دي وسيمبو فين بلا kada zungu sama ka shi Allah subhanahu wa ta'ala ma fitir selle ko fe o be to misiri kono ka alaka kira kono o be sella o wati kono foka tu se aywa sel wati ma umma famba kanu ya'ishuna min a'mali aydihim o kumbe balo ubolo ka bara udela ola wati be farko sangame o ka nyina maya kanu fi qabdati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam وبلد جلب على كربك بولو منن دي جوكورو نا يويل شو دوغ تلامه فوتا فو دوغ تلامه نا يويل سوغما فوتا فامي نداركا دون نا ماكو جورو لا سان جوكورو تافا ني كابا ورا صحابه وكني على كربا دونكو جوغو وكون غرافه كالاندي كاكنا كي كرامو فا تشوغو من وكون غرافتي وكما واكونو مسيري كونو سونغو فاركولو سنغني فاركولو لاهلافه سونغو بتمدو كانغا كولاشيليتي تلاولا ومانا جينغو تشوكو ni alaka kira nana na yamaru do be wuli ka seli ni nye hadisa famu ya de oti do ka fa ko sono be kon anye ni ngma yivo kun yemi dem se mo be angara mo ko no ko se ka teli kai wa arsalati yera ya fa ko sono ko ne do safo nye alaka ka hadisa fle ko sahaba ko mi sono ko obi jingo ko to misri kono aywa na manye kwana ne ndile shia bena amba fa dem se onye alhamdulillah rabbil alamin ukata ngana no fa doni ko ngoni nye aywa tiens de dama ba fa nyoni Allah subhanahu wa ta'ala ma chawoche se ira ka dalu nyena boli famu hakama qur'anin hadisa la balma ke balma so eto ay ko muqallidu jaku ya bledo e ba mina chawla Allah subhanahu wa ta'ala yo misalu kenyena ma yara langa baraw la ka tia alhamdulillah rabbil alamin anga baba munu ndavla ngere fa ya jamana bawdo beka kana bamana ne flani boso beka kana ngani yaye bamange flake o be nasonga da musoma ko tabo so kumbe sugula ika jega sangana kenga nana a aya don quality baba aywa non kala ngana yi na kwa tenye faka taka na jega mina yere e do lo basa lo koy nyini nde ngana ngana la nyoni bainde baye ko bebse ki buru ka boni jekay alaka ka sharia baji aka duma ngana munu yoduro ka boni jekay anga tuko olula o de la korfa labana ñingal do temena ya pama mission nga chano fe hali bi ambo defa islamo yaka wala aslamo ka saka famiya
kwangu ko al-islamiyya sharia la ko mazhabu ko wajibi ango an mo fanyere ma anyo ta alkara sahaba no alkara sallallahu alaihi wasallam ka sahaba nona anya ta ulama urasikhun nona sahaba alkara sallallahu alaihi wasallam tletmene ko qur'an farale ko fe nyonga dina nyama kele ko fa ka yamordi ko qur'an fara nyonga ninde bengay beka barakeni ni mimbe kelengele bolo sa yo bla o sharia wajibiyara o kara ijma u ya wajibira sahaba kanka u ya doni sahaba farala nyonga qur'an kelena o de yato bi am bela jelebe qur'an kelena o tuko kele do ala latigara la don baw fe uye aywa masahabu ko sigi senga wati minu ngwannana Allah sotara latigara la o kera don ba munu nyena kamino tlela sa foka tasedu makule de mele kelima masahabu ko kera jaku ye almamaliki aywa al-islamu kanka uyaka mungama bendo ninde yanga daluye aywa wati koro kama ambi doni ngana chekelenda mata Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ninye doni ngana Allah subhanahu wa ta'ala kana sara kayra la Ahmad ibn Hanbal ka kalande ngundo mazahu malikiya makundo nga mushahidu kundo don ku nyalla bo ngaka ishhadu kunde aywa ishhadu ya mizar al-manba manani ta hakema mushahidul mutlaqu o ya damana pumaye wati kurombe o nyefoma nga ala doni baminda yara ma bitoka a cesira yara dina masa alawla fom manga chayara ni doni baw ni nyonje nyin ngal baw ya nyininga ko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta ko puma eta mazhabula de ay qasida lamia dodla dongli mba yara bo wati tison dongli belajelen nani manga dongli matla ula ala kan ngana ka bigi tama kanfle ako yasa ili madhhabi wa aqidati ni mami yene Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta nyininga ngam mazhabu nga aywa aqida la rozaqal huda man lil hidayati yasalu mbiddugo ke alaka magar saka kanana mamen be kanani ngalike alaka ngana atarana dondoni fana se ako hadha i'tiqadu shafi'i wa maliki ako nyene mi voici ça ninde ye alwam shafi'i ka i'tiqadu ye ninde maliku bon ansaka i'tiqadu ye wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu ninde imam abu hanifata ka i'tiqadu ye ninde Ahmad ibn Hanbal ka i'tiqadu yo ya yare karamo koy ay korfa datuguni min yambal maka mbal mum sey tulama jo ako fani fa in tabata sabilahum famuwaffaqu dinaka ndi java mazhab ko jaku yayi ni tukura nunu ngelengele na doka tasira la famuwaffaqu ala ebe sababama wa in ibtada'ta fama alika muawwalu ni yenunu nobla ni yenunu ngafini ko bla ni yenunu mbolo bla ni yukata tasira bla ki yara ba dla yere ki yara be sira kurabo yere ako bulu mine batila ebe fili sirama ebe firike ema hada yakfi kafa min at-tawqima hada bil unqi nahkilla ni kana kono kodo nimi wasakala barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يلياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما